Deja vinaanza, gari ile biko napiga maibu ya organizateur, njoo ile ona ya Bukavu apres Goma Bukavu, unaona vitu vinaharibika ya matombola, njoo hivi gari naenda, vitu vinaharibika Bukavu, gari nakimbia gari nakimbia, ona gari dia inakimbia. Oh la la, ona ile gari haina bahati. Bienfait Docteur mie peke ku disposition hapa, mnaona da tombola inaharibika, 2500 naenda. Ona watu wanabakia na huruma. Oh la la, anapendaka ya bure. Mnaona makanisa yanabakia wazi leo, anakia kutombola, mnaona 2500 naenda. Vitu vinaharibika apres Goma Bukavu nako vya tombola vinaharibika. Wala kuri uyu wa mbere tariki ya 23 Werurwe 2026 mu nzu ndangamurage ya Nimbi Igoma habereye inama ikomeye yahuje guverineri wa Nord Kivu Bahati Musanga Erasto hamwe n'abakuru b'imihanda chef d'avenue barenga 400 baturutse mu duce dutandukanye tw'umujyi. Muri iyo nama baganiriye ku ngingo 3 z'ingenzi arizo gukomeza ingamba z'umutekano, gushimangira ubufatanye hagati y'abayobozi bo ku rwego rw'ibanze ndetse no gushishikariza urubyiruko kwinjira mu gisirikare no muri polisi y'igihugu cya Kongo. Mu ijambo rye guverineri yagarutse ku kibazo kiri kuvugwa Goma cyane muri iki gihe, yasabye ko amafaranga yakusanyijwe mu baturage mu izina rya tombora asubizwa ba nyirayo, avuga ko ari uburiganya bugaragara. Ku ruhande rw'inzego zishinzwe iterambere zasabye abakuru b'imihanda kugira uruhare rukomeye mu bikorwa by'isuku, kubaka no gutunganya imihanda ndetse no gushyiraho amatara yo ku mihanda. Naho Maribad Chadrake yashishikarije abaturage gushigikira no kwiyumvamo ibikorwa by'iterambere bitangijwe mu bice byabo. Vice Guverineri ushinzwe ubuyobozi n'ibibazo bya politike Willy Manziwe yashimangiye ko abanyekongo aribo bagomba kubaka igihugu cyabo, anasaba ko ingamba z'umutekano ku rwego rw'ibanze zongerwa imbaraga. Ku bakuru b'imihanda iyi nama yabaye amateka kuko ari bwo bwa mbere kuva umujyi wa Goma wabaho baganira imbonankubone na guverineri wa Nord Kivu. Iyi nama yabaye umwanya mwiza wo kubaza ibibazo nta bwoba, maze guverineri atanga ibisubizo bisobanutse birimo ibisubizo byihuse n'ibindi bizakomeza kwigwaho. Guverineri kandi yemeye gukomeza kubafasha mu kazi kabo, anizeza ko izi nama zizajya ziba buri gihe mu buryo buhoraho. The Quick Times News nk'ibisanzwe, reka mbareke mukomeze mukurikirane aho ijambo yavuze mu rurimi rw'igiswahili. Ndabizi ko benshi mukurikira urubuga rwa The Quick Times News mu cyumva, ndetse kandi ibyinshi bavuzeho nabyo nabigarutseho mu intangiriro y'iyi nkuru. Komeza rero ubane natwe ukora subscribe kandi like, tujye dukomeza kubana 5 kuri 5 makuru atandukanye ndetse harimo n'ayangaye. Shida y'abatu benye batafuta leta bitu ya tombora nikauliza waburugumestre hababiro, nikauliza waburugumestre, sasa mnaongoza nini? Batu wako natafuta hiyo population yenye mnaongoza, batu wako nauza majeto hizi masiku zote. Wewe burugumestre hobiyuwe unaongoza nini? Habitawezekana, zile franga batazitapika. Zile franga za population, mtu yote mwenye alihusika karibu wala mbali, zile franga haiko za ngenda waje, zile franga za population zitarudishwa. Tunataka toka hapa saa hii tutie komisyon tuyue majeto za watu benye walikamataka, batu tulibakamata na mwenyeko na parcele tutaiujisha
kama ni kula faranga za population, lakini wazirudishe. Vile vitu ni wizi, vile vitu ni wizi. Leo hii hatuwezi itika vitu vya leo. Leo hii banki hazitumike, Tshisekedi alipinire population yetu, banki haitumike, na kidogo yenye population iko nayo mtu alamuke asubuhi aenda iziwe. Hatuwezi kubaki za mingi ziko na bomoka. Kuko watu ambao waliweza kutia malavage za magari, maji inashuka inaanza bomoa mapave. Sisi kama viongozi tunapoona ile, tunaona inakuwa shida. Leo inaweza kuwa pave 2, 3, 4 na bomoka, kiongozi iko naona hivi, lakini kesho itakuwa kilomita 1 na itakuwa shida na mji wetu utaharibika. Tunaomba move kwa ile kitu, kama barabara ilikuwa inachengwa, paske mara mingi apare ile malavage, kuko wa mama wa ma-restaurant wanapiga wanamwanga maji ndani ya barabara. Wakisha mwanga inaribisha barabara, kama ni pavama gudro inabomoka. Nani kama viongozi mko naangalia pale, ile iko shida sana. Tunawaomba kama mtu iko na ile lavage, kwanza ule wa kutoshwa na kutoka pale aende fanya kazi yake mahali ingine, hapana kubomoa barabara. Kwa na nombre ya marapatezi zenye taleta. Tunaibaka kila siku Kongo itajengwa na nani? Tunasema Kongo itajengwa na sisi wenyewe. Kisha tunangoja maoni ndio zifanye kazi, gouvernement ifanye kazi. Hapana. Tuanze kujifunza kujitegemea, si ndio? Na tukifanya vile vitu, sisi mkisema okay, sisi aveni fulani tumeleta rapateri 10, acha tuseme vile. Tutazitia, tutahakikisha tunazitia kwenye mnaona, na mnajua zile zenye mlifanya, mlicontribute zilienda fasi kwenye mnaona. Hatutafanya vile gouvernement Tshisekedi ilikuwa inafanya. Mkiwa mna contribute pesa za kujenga barabara, unakutana ile barabara kujengewa ama barabara iende kujenga fasi nyingine. Hapana. Mara ya kwanza liwali anatuitisha saa vile ba chef d'avenue kufanya partage na shie na kutuambia nini na kuhusu mwingine, kuhusu population na kuhusu chama gisi iko natembea ndani ya mwingine. Ni shukrani sana kwa gouverneur, sababu si kawaida, hata uongozi mbaya iliyopita hakuwahi kufanya hivi. Na kwetu sisi kama wa chef d'avenue tumekamata hii kitu kama ni kitu kipya na inasaidia kwa maendeleo. Pale tushateseka na population ikonsulte certaines personnes, wakanambia useme hii maneno. Kwa nini chama ya kubala seme Regideso ijideside mwenye hana rubine kwake, hata mwenye kuna rubine kwake asichoteshe voisin. Donc tunateseka, notamment mimi sina possibilité ya kutia mai kwangu. Watoto wangu ifo kutebwe kwa voisin nini? Kwa nini Regideso nasema tusichote kwa wale wana kunasa, inakuwa infraction dote pendant usichoke. Utatoka hapa sasa hivi na vice gouverneur anataita directeur wa Regideso. Si konteni na hesabia. Kama konteni wewe unashotesha, si konteni kwa kuhesabia ile unafanya vizuri sana sababu tunakuwa watu wa sasa hii mwende mshoteane kwa Le gouverneur de province a promis son accompagnement en vue de faciliter au chef d'avenue la tâche. Cette réunion sera programmée dans son agenda, et ce, périodiquement, a-t-il rassuré.